Tokom čitavog leta predsjednika Rusije Vladimira Putina ka Budimpešti obezbeđivaće ruski i turski lovci i njihov zadatak je zadatak da spreče moguće pretnje iz vazduha, bilo da je reč o dronovima ili projektilima, pišu mnogi mediji. Ova saradnja dve zemlje u oblasti bezbednosti tokom Putinovog puta dodatno potvrđuje visok nivo koordinacije između Moskve i Ankare. Predsjednik Rusije Vladimir Putin krenuće u Budimpeštu južnim vazdušnim koridorom koji će prelaziti iznad Crnog mora, Turske, Sredozemnog mora, Crne Gore i Srbije. Prema mnogim informacijama, let preko Poljske i Slovačke smatra se malo verovatnim zbog političkih prepreka i bezbednostnih rizika. Zato je izabran južni pravac ocenjen kao najsigurniji i međusobno usaglašen između ruskih i turskih vlasti. Evropska komisija ranije je saopštila da ne postoji nikakva pravna prepreka za Putinovu posetu Mađarskoj, potvrdivši da predsjednik Rusije može bezbedno da uđe na teritoriju Evropske unije. Zapratite kanal Info 1.